Усалдан улун дөпсөннехилегер бөдем общественный деятель Василий Васильевич Никифоров Күлүмнүр музей уайбатыгар келер кенчары чыты сырдыкка сирдир ütüйөҕө уяр культура уна духовнас кийинен бастакы сывайаты түһэр үйрүлэх түгене боланасты. Саха Беллилях общественный государственный деятеля Саха Востокы көлөне национальный интеллигенциятын бас көз кехите Сибирь либеральный хамсаһынын лидердеріттен биддестере Василий Никифоров Күлүмнүр төрәбіті 100 бейен сылын көрсө бир дойдулақтара атын үйететер сылттан өссө кетин чағасыллаға музей уайбатыгар духовнас кейін туттарарга турор субуттара. Ол баға саналары толан бұл күннерге бастықы сывайты үйтін елулях түгене болла. 19 миллионага сүзге государственный контракт баттан олар он той бұл планы бұл сывайты түйектер. Фундамента онна басыга тәсистенете булыктар. Би контракт тонны болантырын. Бахала Никифоров Күлүмнүр атынан музей уайба космонавтика төрөбүт кырайы үйрөтер Оскола историятын музейдерин, оны сәрге скульптор Василий Бочкарев аяр онна арчы жетін бир сомого оңорон үлелир. Ити бай историялах музейдерге логорон бу духовнас кийине үлага кирдагана республика бары буннуктарыттан оголору түмен үйрөтер итер огону сайынарар кийин болуктак. Бу же огологытта теңе кардылан анал программалар оңуланнар Оскола оголоро идер үйрөтер программалара үлелияга оголор бут эдер ичаттар бут кескиллере түстенияга. Бахала Никифоров Күлүмнүр төрөбүтө 100 бейен сылын көрсө республикатагы комиссиянан ылынылыбыт программа быгытынан улуска 2 улахан туту бу дөпсүнгө духовнас кийине онна боргонго культура жете оны серге Жакускай коракка Күлүмнүр пабентигин туруру буланнанар. Бу үйелер келбилерге самай күчкө туруласпыт. Бу сака бейте народа бейте тоспа государственный стак болуун тугар самай күчкө туруласпыт кебитнан. Оны белетен бу республикага государственный тутулар иннелергер индикативер памятник туран көрөлүгөтө. Оны Күлүмнүр памятниги бихонна турар деген билген турар сабы. Нария Бочкарева, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Усалдан.